Assalamu alaikum urmatlı Kadamcay Жаңылыктар YouTube kanalın kattalıçıları. Amansızdarбы? Чакан жарыя. Eğer Pülgön, Kadamcay rayonunun borboru, Jidelik, Uçkun, Kızılbulak ayılında jaşap turup, sizlerдің үйіңіздердің korgon jayыңızдар daryanın boyunda bolsa, satış maksatыңыздар bolsa, jer izdep жатабыз. Bir gana şartı oşol daryanın boyunda boluş gerek, jana daryanın şoğukunu uğulup turuş gerek. Kebir insanlarga oşunday şarttagı jerler kerek eken, auruga baylanıştуу. Oşonday jeriңиздер болгон bolsa, satуу maksatыңыздар bolsa, же сата албай жүргөн болсаңыздар, тезинен кайрылыңыздар. 5 сотиктен 10 сотикече болгон жер участогуна uzak mönötke koldanуу maksatında, же болсо биротоло сатып алуу maksatında жер издеп жатабыз. Ошолдай үйүңүздөр же чакан коргонуңуздар болса, саткылык. Төмөнгө экранда чыгып турган номерлерге тез арада байланышыңыздар. Ошондой жерди издеп жатабыз. Кайтарып айтамын, Pülgön, Kadamcay rayonунун борбору, Jidelik участкасы, жана Uçkun, Kızılbulak айылдарында болса дагы жакшы болот. Негизги шарты дарyanın boyunda болуш керек, жана дарyanın шоокуму, шаркыратмасы угулуп туруш керек. Тез арада сатып калыңыздар. Барыңыздарды үй билеңизге тынчтык амандык, аман болуңуздар.